Kardam kadu kave kar British 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tamela pen pinila so video long nali tung hana ki wan pila bangke non la SSLC result command tuar ni CKP ponji mate kapik lang ponji ma la so pothak si la so video long nali tum hana than pachini poni ko jongse nali tum la so YouTube channel subscribe rilang pula subscribe rilang pen video nali tum share poni kon tambe non pathek pen SSLC result command tuar ni si KP ponji ma mate kapik lang ponji ma la so pothak le lang polonang la pen chethan polonang Tane non pathek ben chithan ponanang Assam HSLC result command tour ni CKP ponjima la sopu thakle lang ponanang kicheng sinali tum la so article long ke to aputha nali tum lang ponigon article lake nali tum theklong je Assam HSLC result aputha sila so article long stame eson sonyalam ki tok ponlo lapen HSLC result board labang ke sebalo SEBA lapen Seva SSLC result labangke 2025 lo lapen SSLC result state name labangke Assam lo lapen result kapik lang ponji labangke off online sinali tum lang nang po lapen result adet non dak fix pon pelang stame nali tum result kilong ponji labangke April kalite May achi close sinali tum result bangke long ponik po lapen adet bangke non fix bangke dak tok pon pelang lason tata se exam la bangke kedamtang hot stame written examination se pada ponlo offline se la pen name of exam la bangke HSLC la pen AHM examination 2025 lo state la bangke Assam la pen year mate aninkan la bangke 2025 name of board lang damlo prote dak board of secondary education seva la pen result status la ba nonako ke dak pending se dolang la penali tum la sorte ke lang wala pulte dak details alam stame top pon lo koson si SSLC result online ben kilang nang sima la support stame top poniglo la pen important links nali tum Assam result 2025 non dak coming soon pusi dak top pon la penali tum la seva online.org la so website on da stame hoda nali tum update la bangke long ponigji laben puthonon chithan polonang ko ananing kana hotsi ko ana det sidak result ki pipon mal so puthak lang polona kidam tang mate 2024 aning kan la bang kenali tum stame chini pon ekpo 20 April 2024 hot bangke 10:30 am apor hot pesi SSLC result la bangke paklang pon eklo la pen 2023 hot bangke 22 May la pen la son athada 2022 hot bangke 7 June la pen 2021 hot bangke 30 July sida ke pipono la pen 2020 hot la bangke 6 June 2019 hot 15 May ason athada 2018 hot 25 May la pen 2017 hot 31st May la pen 2026 hot stame result ki pipon la bangke 31st May la pen 2015 hot dak 2nd June la pen 2014 hot bangke 28 May hot si ki pipon la pen apor la pen at times tame dak thek pon long thaiji nang litum la pen non dak kachini dam nangji la bangke la so result non kapik lang ponji la bangke nang litum non ki bangji la April 20 ba 25 molom se result bange kipi ponik po jong se April achiklo pipi pulte nalitum la May achiklo anse result bange pi ponik po la se akputhat ako la result aputhak jong se update kipi pondu pulo tangte la so puthak staminili la so YouTube channel long than pachini ponik po la pen la non la so video komane jong si class 10 a result dia tha class 10 exam ke tok dun bangdu pulo tangte nalitum la so komen along nilistame pening si tok dun pura nalitum than pachini ikon lapen video nalitum share ikon karbi anglong aras tame palang iknang lapen pachini iknang lapen result adet la bangala son lo fix bangadak pipon pelang tame April kalite May achiklosi result bangke paklang ponik po lapen hola sut ka ana por ni kapiklang ponji la so update bangke
nalitum non aprang si thek pon long ekpo la so YouTube channel long si la pen result question si kilang nang jima la so process tame nili kidam tang hos tame video kesimar tang do iglo la so video lang pes tame nang litum result bangke chelang igmelo la se pini a video long labang ke ni lila short information mat update na ki 1p labang ke la anchot lo la sonson update mat la sonson a video na litum kilang long verji pura la so YouTube channel na litum subscribing on la pen videos tame na litum sharing on tangte non pathek pen la aning ton poring nang la si do me thak me kadu ka ve karbitish 2.0 YouTube channel long kilang ra do ana fans tame nilhin pen kardom